Mu mwaka wa 2019 niho twatangiye twumva icyorezo bita COVID-19. Iki cyorezo bita COVID-19 cyatangiriye mu gihugu cyo mu Bushinwa. Mu gihugu cyo mu Bushinwa banze gutanga amakuru kw'iki cyorezo, bakabona ni indwara isanzwe, bakabona nakarwara koroheje. Ariko bo bari bafite amakuru mu Bushinwa. Ni ukuvuga ngo iki cyorezo bita COVID-19 gitangirira mu Bushinwa, umunsi ku munsi abantu bagendaga mu bitaro biyongera uko bwije nuko bukeye, abantu rimwe na rimwe bagapfa, abandi bakabongera umwuka, babona ko ari ibintu birenze. Igihe kiragera iki cyorezo babona ko gifite imbaraga, bamwe ubwo babajyanaga muri za bombone bakajya banabongerera umwuka kubw'iki cyorezo cya COVID-19. Mu Bushinwa bakundaga kwita iki cyorezo ni Wuhan. Iki cyorezo cyatangiriye mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa, aribwo batangiraga bacyita ngo ni Wuhan COVID. Iki cyorezo ni ukuvuga ngo igihe cyarageze gisakara mu isi, kigenda gifata ibihugu bimwe na bimwe bitandukanye. Ariko ntago ari cyo nenda ko tuganira. Ni ukuvuga ngo iyi minsi tugezemo se cyangwa igihe tugezemo ubu nanone mu Bushinwa ari gusakara yuko hari ikindi cyorezo kiri kugenda gifata abantu mu buryo butandukanye. Bari kugenda bavuga yuko icyo cyorezo gifite imbaraga ku buryo buteye ubwoba. Ubu aka kanya tuvugana, isi iri kumva yuko aka kanya yasubiye mu mwaka wa 2020. Mu mwaka wa 2020 nibwo iki cyorezo cyasakaye mu isi, buri hantu hose bajya muri zaguma mu rugo kubera icyo cyorezo bita COVID-19. Ariko ubu tuvugana ni ukuvuga ngo abantu biteze yuko basubiye mu mwaka wa 2020, kuko ari cyo gihe bagiye muri guma mu rugo kubera icyo cyorezo. Umunsi ku munsi cyahitanaga abantu kikabatwara, ugasanga abaganga babaye bake kubera icyorezo cya COVID-19. Rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko n'ubundi mu Bushinwa hari icyorezo batari gutangira amakuru, bari kumva ko ari ibintu bisanzwe. Nk'abantu bari mu Bushinwa cyangwa se baturukayo, bo bashobora kuba bafite amakuru. Ariko ni ukuvuga ngo aka kanya tuvugana, isi yose iteze amaso cyangwa se iri kumva yasubiye mu bihe bya kera byaguma mu rugo bitewe n'iki cyorezo cyateye mu Bushinwa. Iki cyorezo cyateye mu Bushinwa bari kucyita LMPG. Bishatse gusobanura yuko hari ikindi cyorezo cyateye mu Bushinwa. Iki cyorezo n'ubundi kiri gufata nka COVID-19. Iki cyorezo kiri gufata mu buryo ushobora kugenda ukarwara utuntu tw'uducurane ariko ntukire, ukagenda ukarwara ugashobora kuba wajya mu bitaro, wagera mu bitaro n'ubundi abarwayi bakaba benshi, bakaba banakongerera, bakaba banagushyira no mu buryo, bakaba banagutera umwuka, bakakongera umwuka kubera icyo cyorezo bita LMPG. Rero ni ukuvuga ngo uyu mwaka wa 2025 tugezemo, birumvikana ko mu Bushinwa harimo icyorezo cyadutsemo, batari gushaka gutangira amakuru. Ubu tuvugana abantu bari mu bitaro mu buryo butandukanye, bari kuzura mu bitaro kubera icyo cyorezo bari kwita LMPG. Bishatse kuvuga yuko mu Bushinwa aka kanya tuvugana harimo icyorezo batari gutangira amakuru. Kandi n'iyi COVID-19 yatangiriye mu Bushinwa, igihe kiragera iminsi irashira, iminsi igenda ishira batari gutanga amakuru yuko harimo icyorezo, ahubwo babifata mu buryo busanzwe. Rero bishatse gusobanura iki cyorezo n'ubundi cyo mu Bushinwa cyo muri 2019, amakuru avuga ko cyari cyarakorewe muri laboratoire. Baragenda bagisakaza mu bantu, bagisakaza isi yose, aribwo COVID-19 yaturutse mu Bushinwa iraza yibasira mu bice by'isi bitandukanye, abantu bajya muri zaguma mu rugo. Ni ukuvuga ngo rero muri iyi minsi ni ukuba maso, kuko ibihe tugezemo ntago byoroshye. Iyi LMPG bishobora gusobanuka yuko mu minsi iri imbere yaza ikaganza mu isi, ukongera dusubiye mu bihe nk'ibyaguma mu rugo. Bishatse gusobanura yuko iki cyorezo hari imbaraga gishobora kugira, nk'uko mu Bushinwa gifite y'imbaraga. Iki cyorezo cyafashe mu Bushinwa batari gushaka gutangira amakuru nk'uko mbere n'ubundi batari baragitangiye. Iki cyorezo bivuga yuko n'ubundi na mbere iki cyorezo atari ubwa mbere kigeze mu Bushinwa. Na mbere n'ubundi iki cyorezo cyabagamo, ariko ntago
Ubushinwa bukunda gutanga amakuru y'ibyorezo, dore ko ahanini bagenda babikorera mu laboratoire yabo, ntago baba bashaka gutanga amakuru. Ni ukuvuga ngo rero muri iyi minsi tugezemo ni ukuba maso, ni ugukurikirana tukaba maso kugira ngo ibi byorezo biri kuvugwa mu bihugu byo hanze, iki cyorezo cyatangiriye mu Bushinwa nk'uko mbere byari bimeze, nubwo badashaka gutanga amakuru, ariko kuzashobora tukakibona cyageze mu Rwanda. Iki cyorezo bita LMPG mu Bushinwa biri kuvuga yuko kiri kugenda gihitana abantu bakabongerera uburyo bw'umwuka, bakabatera imyuka kubera ko gifite imbaraga. Iki cyorezo kiri gufata mu buryo n'ubundi bwo kuba warwara utuntu tw'uducurane, ugacika intege, ugahinda umuriro. Bishatse kuvuga ngo iki cyorezo nacyo gifite imbaraga, kuko abantu bari kurwara bakagera kure, bakaba banabatera, bakaba babongerera umwuka, bakabashyira muri za bomboni. Bishatse kuvuga ngo iki cyorezo gifite imbaraga. Rero wowe ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere, ihitiremo umuyoboro mwiza, ukanda na subscribe, hanyuma uduha n'igitekerezo muri comment yawe. Sawa, turi kumwe.